All India Radio Info Medium Wave Meter Zathum Somli Point Khat Kilohertz Zagya Changyalani Le FM Megahertz Zale Thum Point Nga Apan Hongi Pong Khia Paite Program Ahi Tuni Intukak Lakhom Simnale Lian Hoi Timapan Latwale Nga Ina Inay Dingo Tui na masapenin Lian Hoi Timapan Buang na Zolei Vang Khwa Chila Ingay Dingo
radio info thukak la khom asim tu nen biak moi guite Manipur azani takin rims VRD la COVID-19 positive case thak som thum le khat mu khya kinom positive ya mo thakte a hi le Imphal West a mi som le thum Tamenglong a mi som le thum Kakching a mi ni Ukhrula mi ni le Bishnupur a mi khat amount COVID care facilities Imphal a ko hiding hi to kitanin positive case zathum le som li le ni tungta a active case zani som sagi le kwa phata Manipur Health and Family Welfare Minister Eljant Kumar Intuni in Medical Directorate Infala Kamzong Ziribam le None District Yadi Mediland Ambulance Thum Pekhya Ukhrula Social Distancing Khautakazui Komin Tangkhul Medicals Association le Tangkhul Coordination Forum on COVID-19 te saina in khotanga COVID-19 ki the zagding aven ding dan le COVID-19 positive ni te khen tom lok ding dan kisin sakna ne in Chief Minister Biren Singh in apaita me ni som thum le khale June ni khat ni ta ka jenin damdoi ina COVID-19 damlawa ki en kol dam khat a omna Kamjong district a bakhadinga ki volunteer auto hek nu mai laibi oinam kyanga dangka noi khat le sing khat pia kipa man sumpen a hi le Manipur a sumdong mi te bana US UK Canada le Singapore a panami tom te tho khom a hi Prime Minister Narendra Modi in Zanin Tinsukia district Assam a Bagjan Thautui Koinamun kang to kisai in Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal hopi a Khwalpi in panpi thei dan lam chi tenga panpi na pe ding in chiam Oil spokesperson Tridi Phazarika in Meikang in akim le kyang ape ding bel den bithita chin AIRT kyang again Union Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan in leng hei tung tang to kisai crisis management team te ministry te le oil official te video conference tung ton in review meeting ne ipi hi Meikang in te na in somlenga kang tum sakta a akim le kyanga ting in kwan sang khale zuguk welding te leng relief ke ma omuhi Meikang jaka boina tuak in kwan chi kyanga oil in panti na sum teng sing thum chat piak ding in thupo ko hi Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma in community level khotang a COVID-19 akithe zak lok na dinga Solkalin nak takapan lahi dan zanin gen aman state danga pata hong paite atena vengwa lu lawa quarantine hun sung khau taka zui ahi na dinga Solkalin pan lahi dan gen Meghalaya a active case som thum telin COVID-19 positive case som li phata Mizoram a apaita da kal som li le gyat sungin COVID-19 positive case thak som ngale khat chiam te inoma to kitonin adam so mi khat telin positive case som kwale thum phata positive ya mo thak ni som ngale khatte state danga pana hong paite hi uhi to bang kala Mizoram Sarkar in pol som lani board exam hunding swang gamla a July ni khat apan pat ding in thupu ko hi pol som compartmental exam leng July ni khat apan ma in le hiding Asama zanin COVID-19 damlo a ki en kolni za som ngalani damin damdo ina pan post sakitao Health Minister Himanta Biswa Sarma in tuni tanin ni sang khadzani somli le kwa damsa ta hi dan gen Health Minister Sarma in zanin positive case thak za som kwale thumo khya ki a active case sang ni le som ni le sagi telin agom in positive case sang thum zani le som gya le nga pha a ni gukin sin ha tok ta hi dan Twitter tung ton in gen Arunachal Pradesh a zanin COVID-19 positive case thak li mu khyak a hi to kitanin positive case som guk le khat pata mu thak case thumte Changlang district apan le case khaten East Siang apan hi a Changlang district apan case thum mu khyak te Uttar Pradesh apan hong pai te hi wa case khaten a hi le Punjab apan hong pai a hi to in Arunachal Pradesh state a active case som ngale sagi omta a Nili damin damdoi in pot santa uhi Nagaland a zanin COVID-19 positive case thak khat mu khyak inama
Twato gomin COVID-19 positive case za somni legya thata. Tu in Nagaland state active case zale guk ama. Ni somni leni damta. Positive ya mo khakte tu na ya gamsung mun tom toma panahong paite hi uhi. Tripura Sarkar in Central State Sarkar scheme tom te tung tonin. State danga panahong paite kya nga. Setna le skill dop sang na di nga hamphat na piak ding in tupoko. Law Minister le Government Spokesman Ratan Lal Mat in tuni tanin state danga na sem ni sang som le nga zagya le som guk le nga state akip ta hi ran gen. City ma juni som le ya nga state akip ni te kya nga athon in quarantine facility pya khelau ding chin Sikkim Nodal Officer Rinzing Chewang Butia in zanin gen. Tunya di nga tutak lakhom isin kya pheu hei tenga hi. Abana lian hoi kimapan main vang khwa thang bang vil chi la ingai non dingu. Nó bóng khô tâm chiếc tôi ngủ bê in vô buồn giông tu lên thế không còn trái thì bóng khô thơm bóng thứ đi hôn khi em Dòng gây ba lê bác đi in thoáng tu nụ phang qua quạt tuang pa phang ti pa lê tung lê sa pa lu ulting hela lo pa thang em lê lom tu lê vang qua ya Con chúa đã không điều gì Con khi lòng con thế ô Từ lên tâm bóng đã không Út nhớ Con bóng của đàn đeo đi Một kỳ kỳ Luôn đốt bay lạc sân Lạc không say khỏi đời Hằng xa tu lê xóa na Tùng em có mình hoa mơ Lại đoan là bằng cơ nê Nó phóng qua bằng gai ghê Dù bằng là tuổi ta Phóng lại đi tê Có chiếc dây sống ngay Lấy quán bóng sức dê Phóng qua thang quăng điều gì Khói khi lòng qua tê ô Từ lên tam bóng đã thơm Út nhớ Đừng bóng quang đàn em đi Một kỳ kỳ Luôn đốt say lạc sân Lạc con say không thể đi
Ma chiang suan zel leng chi la lian hoi ki ma pan ma in ngai non dingo. Dunia dinga lian hoi ki ma pan la twa leng ngai thiu hei te ngai ta. All India Radio Info ding piang in tu thak la khom sim na le ngai ki tu ten phat na lan hon tel khom teu ngai na inei dingo. Tu ni tak lam dak li minit som li gin to ki tonin i hunu abeita mun chi a pai te program ngai teng teng om nuam le mang pha.